Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maşa doğuş, 20, yeceri, vecri, bakkeri, kigiri. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'est réunis pour une date importante pour notre peuple. Сюдикер Масери, я педагог, я преподаю металлургию в медикунице, также я преподаю русский и английский языки. И дети моей академии сегодня вам расскажут стих про депортацию чеченского народа. Dedikar Масери. Войку Заха от Международной академии Куалин академию. Таймахульна Харвайбеш Вайкомна Вайдибах. Ваш амдагеч, кахюкштувай цюте намукла. Шилац хамза хортор йолуш, циза дендер хилах долуш. Nobody knows it's painful. They think that I am strong. They say you want to kill me, but I wonder if they are wrong. Assalamu alaikum, salam marshal, Shadish Marshal, we thank you that they are back to you. Sanena de Nenfeldor. Ombelchi, Sanansa, Dunian Bacham Schatze, Sanansa Yolcha. Alors aujourd'hui, on est le 23 février. C'est un jour très important parce qu'il y a 80 ans, il avait eu le génocide du peuple tchétchène et ingouche. Assalamu alaikum. Harway gennari en haju melisa hajist khala yistru litruwe postan yuqa da alasna shi doq da alasna dorusha ishtway ot meeting shamos sumet ya way on he lazwash yegchkhina ha lazwash mejin shosh yegchkhina izmet ya tkhon qul da'wat litnu Daniel Mliler sozusagen sein Schelneu Gersketer da Oilayatzer et la Samoyur Oilayatzer. C'est l'histoire triste de ma mère. Avec ses deux filles, elle a survécu la déportation. Elle n'a pas oublié cette période amère. Elle racontait toujours de cette humiliation. Dal Ishmador Wushach Dal Batsa Boluri. Yes,